Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ahemukiye bikomeye cyane Perezida wa Afurika y'Epfo Ramaphosa nyuma y'amadeni akomeye cyane Tshisekedi asigayemo cyangwa arimo abasirikare ba Afurika y'Epfo. Ngira ngo murabizi Tshisekedi yemeye gutanga akavagari k'amafaranga ku ngabo za Sadc ndetse n'iz'u Burundi, aho yabahaye akavagari k'amafaranga kugira ngo bamufashe kwirukana M23 by'umwihariko kwibuza kwa avansa mu mujyi wa Sadc ndetse no gukomeza mu mujyi ukomeye cyane wa Goma. Ibi byaje kurangira bibaye imfabusa, aho ingabo za Sadc zakubiswe inshuro n'abakomando ba M23. Abasirikare ba M23 babiteguye ndetse bazi icyo barwanira, bafite ishyaka rikomeye cyane, barabakubise kugezaho abasirikare ba Sadc n'abarundi bamanitse idarapo ry'umweru. Murabyuka neza abasirikare ba Afurika y'Epfo ubwo bazamuraga idarapo ry'umweru bemera ko batsinzwe na M23 nayo nta kindi yabakoreye usibye kubareka nyine bagafungirwa mu mujyi wa Goma. Byaje kurangiza Afurika y'Epfo by'umwihariko inteko ishinga amategeko yayo habayemo ibibazo bikomeye cyane. Abadepite ndetse n'abasenateri bo muri Afurika y'Epfo by'umwihariko abari mu ishyaka ry'abarwanya ubutegetsi cyangwa abatumvikana n'ubutegetsi bwa Ramaphosa bakaba ubwabo baravuze ko batumva uburyo ingabo zabo zoherejwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bibutse ko ibi byari inyungu za Ramaphosa ndetse na Minisitiri w'Ingabo, aho abo bose bohereje muri Kongo kubera ubwumvikane bafitanye na Tshisekedi rero yaje kubahemukira, niko twabyita, kuko ntabwo yubahirije amasezerano. Ibi yabitewe n'iki? Suko Tshisekedi yabuze amafaranga yo kubaha, ahubwo yabitewe nuko batatsinze urugamba nkuko yabyifuzaga. Byaje kurangira bite rero? Abarimo akavagari k'amadolari ya Leta z'Ubumwe za Amerika nkuko tugiye kubigarukaho muri iyi nkuru, ndetse bikaba byanatumye Akwepa inama ya Sadc nyuma yo kubambura Akayabo, ubwo ndavuga abasirikare bari muri samedi arasi. Twese cyane rero umuryango w'ubukungu w'ibihugu byo mu majyepfo ya Afurika y'Amajyepfo Sadc uri kwishyuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo za miliyoni z'amadolari yemereye ingabo zawo zari zoherejwe kurwana intambara muri kiriya gihugu, aho cyarwanagamo n'umutwe wa M23. Ni mu Kuboza 2023 nibwo Sadc yohereje muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ingabo zayo kugira ngo zifashe FARDC. Ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zari zisumbirijwe na M23. Kinshasa yitabaje ingabo za Sadc nyuma y'uko yari imaze kwirukana iz'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC, East African Regional Force. Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yahoye kuba zaranze kujya mu mirwano na M23 nk'uko we yabyifuzaga. Muri Mata uyu mwaka nibwo Sadc yatangiye gucyura ingabo zo mu bihugu bya Afurika y'Amajyepfo, Malawi na Tanzania zarwanaga ku ruhande rwa Leta ya Kongo. Nyuma yo gutsindirwa mu mirwano yasize muri Mutarama uyu mwaka, M23 yigaruriye umujyi wa Goma. Izi ngabo icyakora zatashye Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itaze amafaranga yari yaremereye kuzatanga mu butumwa bwazo bwari bwariswe samedi RC. Ikibazo cy'aya mafaranga cyaganiriweho mu nama 25 y'abakuru b'ibihugu bya EAC yabereye Antananarivo muri Madagascar mu kwezi gushize. African Intelligence ikinyamakuru gikomeye cyane cyandika ku bijyanye na politike ya Afurika, by'umwihariko amakuru y'idani, ivuga ko muri iyo nama abakuru b'ibihugu banenze Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuba itaratanze amafaranga yose abarirwa muri miliyoni 200 yari yaremeye kugenera ubutumwa bwa samedi RC. Igitangazamakuru kandi kivuga ko kubera ikibazo cyari amafaranga, Perezida Felix Tshisekedi yanze kwitabira iya nama yabaye ku wa 17 Kanama nyuma yo kubona ko ashobora kuyimwamo ijambo. Amakuru avuga ko muri miliyoni 200 z'amadolari Leta z'Ubumwe za Amerika Kinshasa yari yemereye ingabo za Sadc yashoboye gutangamo amadolari miliyoni 48 yonyine. Kuri ubu amakuru ava muri Afurika y'Epfo avuga ko abasirikare b'iki gihugu bakomeje gushyira igitutu ku gisirikare cyacyo basaba kwishyurwa amafaranga bemerewe ubwo bari mu butumwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bitari byo bakigaragambya ku
leta yabo cyangwa ku ngabo zabo cyangwa bakajya mu nkiko kurega kugira ngo babone utwo bakoreye cyangwa akayabo bakoreye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngira ngo rero murabyumvira uko ibintu byifashe. Ibintu ntabwo byohereye Chilombo, aho Chilombo afite ibibazo bikomeye cyane by'umwihariko biterwa nuko yambuye ubutumwa bwa CMDRC. Uyu mu perezida kandi akaba ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubu tuvugana i New York, aho ashobora kuvugira ijambo ridasanzwe. Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yageze i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri cyumweru kugira ngo yitabire inteko rusange ya 40 y'umuryango w'abibumbye UN. Umukuru w'igihugu cya Kongo yaherekejwe n'umufasha we Denise Nyakeru n'abaminisitiri benshi batandukanye. Usibye inama y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma izatangira ku wa kabiri itariki ya 23 Nzeri, Perezida Tshisekedi aritabira kuri uyu wa mbere ibikorwa byo kwizihiza isabukuru y'imyaka 80 Loni imaze ishinzwe ku cyicaro cyayo ku nsanganyamatsiko igira iti twese hamwe imyaka irenga 80 dukorera amahoro, iterambere n'uburenganzira bwa muntu. Ukurikije gahunda y'uko abakuru b'ibihugu bafata ijambo, biteganyijwe ko Perezida Felix Tshisekedi azageza ijambo ku nteko rusange ku wa kabiri tariki ya 23 Nzeri ahagana mu masaha 8 ku isaha ya New York, bizaba ari saa 1 z'ijoro i Kinshasa, mu gice cya kabiri nyuma ya saa 6. Perezida Tshisekedi wagizwe visi perezida w'inteko rusange y'uyu mwaka afite umurimo utoroshye wo gusimbura perezida mu gihe adahari cyangwa yagize ikimubuza kuboneka ndetse no kuyobora inama zimwe na zimwe za komisiyo. Ijambo ry'umukuru w'igihugu cya Kongo ritegerejwe cyane bitewe n'ibibazo biri mu gihugu cye, birimo intambara n'imivurungano muri politiki y'igihugu cye. Perezidansi ya Kongo yavuze ko inteko rusange arandi mahirwe ku mukuru w'igihugu yo kongera kumvisha isi kwemera icyo bita jenoside yakorewe abanyekongo Genocide. Ni muri urwo rwego ayobora kuri uyu wa mbere igikorwa gikomeye hamwe n'ikigega cy'igihugu gishinzwe gusabira indishyi abakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina rishingiye ku makimbirane. Ngira ngo rero murabyumvira ibijyanye na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Twategereje kumva ibyo azatangaza ku munsi w'ejo ubwo azaba ari New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri UN, ndetse akaba azafite inshingano zikomeye. Bakunzi ba Pilot News TV, mukomeze mubane natwe kuko turakomeza kubagezaho amakuru agezweho mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu Rwanda ndetse n'ahandi hose. By'umwihariko tukaba twibanda ku makuru ya diplomasi na politiki. Turabakunda, muri Backgr.